Teatar Kabaret Tuzla, 19. TKT Fest, Dani akademskog teatra. Pete noći 19. TKT festivala publika teatra Kabaret Tuzla uživala je u monodrami Zijaha Sokolovića Lijevo, desno glumac. Jedan od razloga koji me je vodio da pravim ovakvu predstavu je taj što je nekako umjetnost u čitavom svijetu, a i u našim prostorima gubi neku svoju funkciju, postaje besmislena, ako mogu da kažem, zato što su neke druge situacije, drugi oblici života ili komunikacije zatrpali naš privatni život. I nekako je umjetnost se odbila od nas, a i mi smo na neki način odbili. A ja sam želio jednim dijelom za ovom predstavom da govorim da je umjetnost bezbolna i da nećemo mi biti materijalno bogatiji posle umjetnosti bilo koje, nećemo biti ni pametniji, ali sigurno neki osjećaj, nijansa do svijeta ili do stvarnosti koja će se dalje multiplicirati u neki postupak ili nešto veće, je sigurno da jeste. Zijah Sokolović je još jednom dokazao kako mu ništa osim njegovog glasa nije potrebno da oduševi publiku. Sokolović je u svom prepoznatljivom stilu govorio o odnosu stvarnosti i umjetnosti. Projekat Lijevo-desno glumac kombinacija je predstave, predavanja, team buildinga i radionice, kojim Sokolović publiku uči da i oni mogu biti umjetnici u svom životu, odnosno glumci u svom teatru. To mi je bio razlog da se okrenem pozorištu, da mi kad radimo u pozorištu, onda striktno moramo da govorimo ono što je napisano i da nekako poštujemo režisera koji je traži od nas da pokažemo šta on misli ili vidi u tom momentu i da u tom čitavom procesu mi onda glumci pronađemo neku svoju satisfakciju. Jel? Bilo da je umjetnička, bilo da je lična, bilo je materijalna ili se živi od toga. Ali svakako da nekako pristanemo da kroz različite tekstove i kroz različite režije ljudima govorimo o njihovoj stvarnosti, takva kakva jeste i kakva je bila ili kakva će biti. Fenomenalno. Treba svako da pogleda i porazmisli o svom životu i o vremenu na što trošimo. Ova predstava nam je upravo o tome rekla da vrijeme trošimo za neke besmislice, jednostavno nebitne stvari, a ono što je bitno u životu ne koristimo. Tako da je predstava jako poučna. On uvijek neke nađe te životne teme u kojoj se svi prepoznaju bar u nekom segmentu predstave, svi se nađu i onda taj smijeh publike najbolje pokazuje to koliko se svi mi u stvari prepoznamo. To su neke svakodnevne situacije koje prolazimo, koje nismo ni svjesni da smo u tome dok baš on to ne kaže nešto o tome. Scenski prostor Zijaha Sokolovića nikada nije samo pozornica koja je oivičena kulisama ili pozorišnom zavjesom. Njegov scenski prostor je zapravo jedna posebna, specifična pozorišna filozofija koja osvaja svakog posjetioca, svakog gledaoca, a na drugoj strani njegov prostor je čitav svijet. Cijel svijet je za njega pozornica i sigurno da on uvijek u jednom takvom svijetu nađe puno momenata u kojima ima tog pozorišnog štofa da se napravi jedno scensko umijeće briljantno i veličanstveno onako kako on to umije da radi. Mi danas živimo u jednom društvu rizika, u jednom surovom društvu, u jednom društvu gdje prijete mnoge opasnosti. I naravno u tom društvu se puno puta pitamo šta je stvarnost, a šta je nešto što je fikcija. Upravo to je jedna pozorišna arena u kojoj se Zijah Sokolović snalazi izvanredno i onda on pravi vratolomije, bilo kroz život, bilo kroz pozorište, kombinuje jedno i drugo i onda dolazi i dovodi do toga da jednostavno to su mnogi putevi i ti lavirinti koji pokazuju kako izaći iz nekih nedostatnosti. U subotu 4. decembra sa početkom u 19:30 na sceni teatra Kabaret Tuzla igrat će se predstava Tri žene.